Sesian part dan biang ki pos SSB kam sipai nam ta jongki asistan sub inspektor ki bapher bat kam juru jongka SI kemud ki sub inspektor by direct kemud hani artili kemud kelaj jongka sub inspektor bat jongka asistan sub inspektor but kane pat kam dei ka GD mo kane kadei ka non GD kemud non general duty mentani kondungan pen ECP nam tak advertisement jongka asistan sub inspektor bat hadin pan kan pen ECP nam ta jongka advertisement jongka sub inspektor by direct kemud kini kilaj behaju baro artili ki SI bat ASI kemud kan pen ka advertisement nam ta jongka ASI sesanga baha ka by de bangan batai kini ki post ki bapher ki balai sesanga baha ki education qualification ki badan kam nam ta ban apply kini kenam baphin kam suthu kenam baphinom kulmar mapiru mentah ka ban kongdung kan ka advertisement jongka ASI kemud ka assistant sub inspector hakanika assistant sub inspector kemud kilaj hadu sautuli ki kam nani ki post ASI sub inspector kemudian kanika ASI kemud kinu ki candidate ki bakwa pan apply kani sa apply sampai bahas sesanga ba ke video sa batai pi nam taki jinon kam ki bapher nam taki hakabai de berki eligibility kriteria education qualification ki age limit selection procedure berkumjur instruction ki bapide ban submit haka application ka jongpi bat kani pat ka way nam ta jongka advertisement jongka sub inspector kemudian jongki sub inspector ki lai hadu lai teli ki post jongka sub inspector ka way kadika sub inspector staff nurse kebar kadai sub inspector pointer bat kebalai kadai sub inspector communication apo jongka SSB kini ki delang ki hablang ke ASI SI ki hablang haju ya kaniru sasabaha por patai pi ki education qualification ki jingon kam akba pi ade bat apply kanika SI kumju bagan PAP hadin yaki education dan niki eligibility kriteria jong kini ki ASI bat ki SI ki post nam ta jong kini ki ASI bat SI ki laj bon telimo ki laj hadu ki spa seneng bat ka salary nam ta jong kini ki debet laipo koros seneng mo kan starting by laipo lani saupo seneng namar baki di ki post jong ki ASI bat ASI ka tulop kan kam he namar ka education qualification ru ka kam he ki important dates nam ta jong kini ki post ki balai ASI bat SI kemud ka application kelas dak na jong ka arpoi tarik jong benai March ajar pun reu bat kelas date ka dei hau arpo tarik jong benai April ajar pun reu bat nam ta ke exam ki sapan tip hadin bat ka admit karo pin sayo haswa ka citayo lai singi haswa jong ka exam bapinyo jong tip ki bakam dia ka bayade bat ki exam pila aru ban visit dia ka official website SSB kenam bapinyo shibon ki jiman tip ka bayade hadin bapira depan apply yakini ki post nam ta ki application fee nam ta jong ki SC ST kemud kim don kamera ban siu kemud lada pi apply kini pi ban apply free don kam jong siu bat ki age limit nam ta jong kini ki post ASI bat SI non GD kemud bakai debet minimum kedikat pas nem chaneng bat maximum age kedebet arpunyo bat laipo bat kin hab bet haka post wise bat ke SSB ke provide room ta ka age selection nam ta jong kini ki post SI bat ASI hapo jong kanika non GD position ki post baro ki balai ki lai hadu san pu pratali kan thublang ye ka SI bat ASI ini pa imtai ki number jong ki post bat ki post name kebaning kong kadai sub inspector staff nurse kane ngan peni salai tli ki dei jong ki sub inspector bat ki batam bat ki dei jong ka ASI in pa chai jong ka sub inspector staff nurse ki lai hadu spotli ki post bat nam ta jong ka sub inspector poinar kemud kalaj hadu arpui tli ki post bat sub inspector communication ki mud ki lai hadu arpo tli mat nakam ta jong ki assistant sub inspector ASI radiographer kemud ki lai tli bat ki assistant sub inspector pharmacist kemud ki lai artli bat ki assistant sub inspector ASI operation treater technician kemud ki lai tang iway bat assistant sub inspector ASI dental technician kemud ki lai tang iway bat ka total baro kan nong hadu san pupra tli ki post ki babon tam ki dei jong ki post SI bat ka eligibility kriteria nam ta jong ka post name sub inspector SI staff nurse kemud ki dei ben candidate ki di bandon bejeka diploma hapo jong ka
General Nursing lane Midwifery GNM. Bat hakajuru bat ka valid registration in the Nursing Council. Kebaar kadai sub inspector jongka poinar kemud kandidat kide bandep yaka bachelor degree hapo jongka civil engineering na kinuki university laniki state board. Bat na mata jongka sub inspector communication kadai ban kandidat kide bandep yaka bachelor degree hapo jongka electronic information technology IT. Bat kumjuru computer science lane hakibaya bat ka recognized university. Bat kenipat nam tajungki assistant sub inspector bat ki radiographer. Kemudian kandidat ki ban pas tika kelas 12 intermediate na kanu ka recognized board. Kini bandor ka 2 year diploma in medical imaging technology lane radiography. Bat kumjuru kide ban don she's name jongka experience hapo jongka radiographer lane radiology. Kanipat ke dalam tajungka assistant sub inspector pharmacist candidate must have passed 12 intermediate from any recognized board. Kemudian ban pas yaka kelas 12 na kanu ki board. Bat kemjuru kide ban pas yaka 2 year diploma na po jongka pharmacy. Bat kideru ban dep register po jongka pharmacist under the pharmacist act kakandai spa sopupra. But at least kemudian ban don bet she's name yaka experience kejongpi po jongka pharmacist in a minimum 100 bed hospital or recognized institute. Kanipat kadika assistant sub inspector ASI hapo jongka dental technician. Kandidat giban pas yaka kelas 12 shaneng nam ta jongka nuka recognized board. Bat kumjuru giban don yaka 2 year diploma hapo jongka dental hygienist. Bat pideru ban dep register hapo jongka dental council of India. Bat at least kenpan yaka she's name ke experience kejongpi na po jongka dental unit of dental hospital or minimum 100 bed hospital. Kitu ki kandidat ki bakwa ban apply kani lani kitu ki badon interested phang jongka ni subhasa sumirno ek application form kejongpi online mode kemud haswa jongka arpo tari jong ubana April arjar April. Bat ki official website lani ki link berki kumjuru ki notification pilaru ban klik ki link jonga ki ban sabu apo jongka description box sa jonga ba pini osibun ki jumontoy bat pinaru ban apply ki ni post sak benta ba pinon kam ki link ki ban sabu apo description box ka jonga bat sa join ru ya ka WhatsApp channel ka jonga bala debu apo jongka description box sa jonga ba pini osibun ki jumontoy hakabaide ki ba malak sngi ki kam ki balaj bat ki post ki balaj bat kan mau haswa pin apply subhaban sutu bahaswa ya ka notification kumno bapin apply bat ka hap na em bat ka qualification ka jongpi nata sa apply hadin bapila de ban apply subha ban page bahaswa kumno bapi penda boro yaki don jing baklai ai sa page bahaswa yaki education jongpi kilas date bat ki age limit kumju haswa bapin apply tikan mau nam tajung kini ki post artli jongka SI bat ASI kadi non GD kamut pila ban apply kani berkelas dit kadai haka at potri jong ubana April. Tetang kini gijing matip ngan wan ra SP menta kublesibun.